Zašto je rak grlića materice toliki problem u Srbiji i dalje? Srbija je, nažalost, zemlja koja ima incidencu, odnosno učestalost oboljevanja od raka grlića materice i dalje na visokom nivou i negde smo, kako koje godine, negde na 4., 5. mestu u Evropi. Tu su ispred nas Rumunija, Bosna, Crna Gora i zemlje iz okruženja, ali mi smo i dalje sa nekih između 23 i 26 novo obolelih na 100.000 žena u samom vrhu. Naravno, u samom vrhu smo i što se tiče umiranja, tako da imamo nekih 1300-1400 novo obolelih svake godine, od toga 400 do 500 izgubi život. Dakle, rak grlića materice je bolest koja spada u maligne tumore koji se mogu sprečiti. Zašto je to tako? Tako je zato što je poznat izazivač u preko 90% slučajeva, to je infekcija humanim papiloma virusima. Ti virusi su veoma prokuženi kod stanovništva čitavog sveta. Računa se da i preko 50% populacije koja je seksualno aktivna u svetu dolazi u kontakt nekada u životu s svojim virusom. Zlo bi bilo kad bi svi oni dobili infekciju, ali da li će neko dobiti infekciju, simptome i da li će infekcija zaživeti, da tako kažem, u organizmu osobe, zavisi od mnogo faktora, prvenstveno od imuniteta i tako dalje. Dakle, ta povezanost HPV virusa sa rakom grlića materice je nešto što nama daje mogućnost prevencije, naročito od kad je pre 20 godina pronađena vakcina protiv infekcija HPV virusima. Država Srbija i Ministarstvo zdravlja je zaista puno uradilo u proteklih 10-15 godina, osim vakcinacije koja se vrši o trošku države od pre 3 nešto godine. Dakle, troškove pokriva država za osobe od 9 do 19 godina i koja spada u primarnu prevenciju, vakcinacija. Imamo i sekundarnu prevenciju, dakle, to je jedan jednostavan Papa Nikolau test koji može otkriti prisustvo ćelija koje su ili prekancerozne ili kancerozne u nekoj ranoj formi bolesti, kada mi možemo odgovarajućim intervencijama sprečiti da dođe do evolucije u invazivni rak grlića materice. Dakle, imamo na raspolaganju i primarnu prevenciju, kažem, koju je država uvela pre 3 nešto godine, i imamo sekundarnu prevenciju u obliku organizovanog skrininga koji je implementiran još pre više od 10 godina i koga takođe država finansira. Ono što je svemu tome loše u Srbiji jeste što je odziv i na screening testove u obliku Papa Nikolau testa ili primarnog humanog papiloma testa, odziv je bio nezadovoljavajući, a to isto imamo sada i sa vakcinacijom. Dakle, samo 8% od ukupne populacije se odazvalo vakcinaciji koja je u našoj zemlji preporučena. Dakle, nije obavezna, ali je preporučena od strane Ministarstva zdravlja. Ali kako da objasnimo roditeljima da je ta vakcina odlična i da ona u svetu smanjila toliku, kako na narodski način da im približimo, ovo je odlična stvar? I još jedno pitanje odmah, da li postoje žene nakon 20. godine, jel isto mogu da prime vakcinu, ne mogu, do koje starosne granice ona radi? Pa pazite, mi lekari i ginekolozi i pedijatri moramo se držati, uopšte lekari, ali kad sad govorimo o vakcinama, bitni su ginekolozi i pedijatri, jer se vakcinacija vrši u nekom tinejdžerskom uzrastu. Moramo se držati medicine zasnovane na dokazima. Dokazi su brojne studije koje su rađene u vezi sa vakcinacijom, u vezi sa, kao prvo, efikasnošću, jer je vakcina ima za cilj sprečavanje infekcije humanim papiloma virusom i samim tim pojave i prekanceroznih i kanceroznih lezija.
Zatim moramo se držati isto tako dokaza u obliku studija koji postoje u vezi sa bezbednosti ove vakcine. Jer koliko je važno efikasnost, toliko važna i bezbednost, da nema nikakvih značajnijih neželjenih efekata, što se takođe potvrdilo da nema. I ono što je treće takođe tu bitno je dugotrajnost zaštite, jer ako nešto traje 3 meseca, 6 meseci, nema mnogo ni svrhe. Tako da i tu je potvrđena dugotrajnost od najmanje 10 godina. Znači imamo efikasnost, imamo bezbednost, imamo dugotrajnost vakcini. To je ono za što se moramo boriti u Srbiji, da ginekolozi, pedijatri prenose samo ono što smo čuli od studija i od onoga što je medicina zasnovana na dokazima. Velika je uloga nas ginekologa i pedijatara u svemu tome da ne da nagovaramo nekoga da se vakciniše, nego samo da prenesemo ono što mi znamo i što smo naučili, kažem, iz studija i naučili na kraju krajeva i od visoko razvijenih zemalja, mnogo razvijenijih nego što je naša zemlja, koje već 20 godina koriste tu vakcinu i evo već uveliko se osjećaju ti efekti. Dakle, važne su lični, naravno, kontakti tokom pregleda i sa roditeljima te dece koje se vakcinišu i sa tinejdžerima. Važno je prenošenje tih istinitih činjenica. Važni su, naravno, i mediji koji sve to treba da prošire u javnost. Važne su i tribine i gostovanja i edukacije raznorazne koje su sve postojale u određenim sredinama i u unutrašnjosti i u Beogradu. Dakle, moramo na tome još više raditi, jer, kažem, za sada nam je odziv nedovoljan i za vakcinaciju, bez obzira što je zaista, kažem, Ministarstvo zdravlja učinilo sve i omogućilo besplatne vakcine koje nisu u svim državama Evrope besplatne, dakle, negde su preporučene, ali ih država ne finansira. Ili je komplikovana procedura za povraćaj novca, pacijent sam kupi, pa komplikovana procedura, pa se onda to ljudima odvrati, tako kažemo, od vakcinacije. Kod nas je sve to jednostavno, ali eto, odziv nije za sada dobar, čini se da samo, kažem, 50.000 doza dato tokom ovog perioda, kažem, što je nekih 8% planirane populacije koje treba da vakcinišemo. Pitali ste i za vakcinaciju u starijem životnom dobu. Ono što je najefikasnije vreme za primjenu vakcine od 9 do 14 godina, kada osoba nije još uvijek imala seksualne odnose, a samim tim ni kontakt sa humanim papiloma virusom koji se prenosi gotovo isključivo seksualnim putem, a imunni sistem je tada najrazvijeniji da razvije najveću zaštitu, i to je taj period 9 do 14 godina. Tada se daju u tom uzrastu 2 doze. Mi smo ovde u Srbiji izabrali da je to neki 6. i 7. razred osnovne škole za tu populaciju. Podvlačim da je bitno da se vakcinišu i dečaci i devojčice, jer dečaci ne samo što su prenosioci putem seksualnog kontakta, nego i oni oboljevaju od raznih bolesti izazvanih humanim papiloma virusom, a to su karcinomi grla, karcinomi anusa, penisa i tako dalje. Dakle, vakcinacija dečaka je isto tako jako bitna, a od 15 do 19 godina takođe finansira država vakcinaciju. To je za sve one koji, da tako kažem, su malo zakasnili sa vakcinacijom. Verovatno su imali već kontakta sa virusom, ali je ustanovljeno da i tada vakcina pomaže i smanjuje šansu pojave i humanih papiloma virus infekcijama i kancera. Posle tog perioda mislim da će se u nekom narednom periodu čak proširiti i ta granica do 26 godina o trošku države, ali naravno o tome odlučuju nadležni i ono što je bitno jeste da individualno se procenjuje kakva je korist za pacijenta koji je
prešao tu 19. godinu do 26. Tako da ako postoji veći rizici, smanjen imunitet, bolesti koje ga smanjuju, prethodna HPV infekcija, dakle sve to se procenjuje individualno za pacijenta i onda lekar savjetuje vakcinaciju i posle tog životnog doba od 19 do 26 godina. Ono što se čuje iz naučnih krugova i studija u celom svetu jeste da, i što je novo, relativno novo, je da vakcinacija može da bude korisna i kod onih koji su već oboleli od infekcije humanih papiloma virusom i kod kojih je već došlo do određenih promjena, prekanceroza, naročito mi to zovemo intraepitelijalne neoplazije, pa postoje gradusi 1, 2 i 3 i naročito kod onih početnih od gradusa stepena 1 i 2, efikasna je vakcinacija kako se da odmah posle naše hiruške intervencije kojom odstranjujemo te promene. To su, kako se u medicini nazivaju, konizacije ili lup konizacije. Ukoliko se vakcina da odmah ili u roku od 6 meseci, ona na određeni način štiti od ponovne pojave te iste bolesti i štiti od oboljevanja drugim tipovima HPV virusa. Mi imamo registrovano preko 200 tipova HPV virusa, oni koji su najopasniji za rak grlića materice su 16, 18 i još neki, i sve te viruse pokriva 9-valentna vakcina, savremena, najsavremenija 9-valentna vakcina koju koristi Ministarstvo zdravlja i država u vakcinaciji. Znači, najsavremenija vakcina se koristi kod nas, pored toga što je pokriva država. Jasno. Ono što mene zanima na nivou cele Srbije, kažem, ok, preventiva je najvažnija, ali taj moment mentaliteta sela, jel postoje simptomi, kaže, žena nije dolazila redovno na ginekološke preglede o vakcini, da ne pričamo, jel postoje simptomi kada ona u kasnim 50-im, na primjer, sazna da ima rak i da je kasno? I koji su to simptomi? Pa znate kako, postoje sredine u Srbiji, naravno, koje su udaljene od lekara, pa je ljudima teško da odu na pregled, nije im lako i dosta je daleko, tako da sigurno da postoji tu i objektivni razlozi zašto neko ne ide na kontrole, ali većinom su te službe dostupne. Vidite, ceo Beograd ima preko 2 miliona ljudi, dakle, svoje zdravstvene ustanove su tu, tako da su, čak su i... Ali toliko karavana po Srbiji isto. Čak su deljeni pozivi, znate, organizovani screening podrazumeva slanje poziva na kućnu adresu sa datumom, vremenom, kad treba, gde da se javite, tako da, eto, na pacijentu, nije još pacijent, na osobi je samo to da se tu pojavi. Ili da kaže da tada ne može, pa bi mu zakazali na drugi način. Ali, kažem, odziv nije bio dobar, a što se tiče simptoma, simptomi su najčešće krvarenja između menstrualnih ciklusa ili krvarenja nakon seksualnih odnosa. To su neki simptomi kada mi ginekolozi odmah pomislimo da nešto nije u redu sa grlićem i naravno sprovodimo dijagnostiku i pregled, kolposkopiju, Papa Nikolaou, ako treba i biopsije, tako dalje. Dakle, to su neki najčešći simptomi. Kad dođe do odmaklih stadijuma, to se javljaju već i bulovi i druge tegobe, tako da tu su znatno izraženi. Ali, kažem, svaka žena treba da zna ako ima krvarenja između menstrualnih ciklusa, ako ih naravno još uvijek ima, ili ako se pojave u menopauzi, treba da posete ginekologa što pre. Klinika za ginekologiju i akušerstvo Univerzitetskog kliničkog centra Srbije najstarija i najveća ustanova ne samo u Srbiji, nego i u regionu, i da već 102 godine, evo 103. godina se bori sa mnogim bolestima, naravno i porađa naše trudnice, ali i bori sa mnogim ginekološkim oboljenjima, uključujući i kancer grlića materice. Dakle, kroz naš konzilijum za onkologiju prođe godišnje oko
1000 žena koji imaju malignu bolest genitalnih organa, od kojih je sigurno preko 200 kancer grlića materice. A od tih 200, više od polovine se, nažalost, nama javlja u odmaklom stadijumu, kada nije moguće vršiti ni hirurške intervencije, nego se ti pacijenti upućuju na hemioterapiju i na zračenje. Dakle, dugo traje ta borba i, kažem, klinika je uključena u sve i novine i projekte i sve ono što može podići na veći nivo našu prevenciju protiv raka grlića materice. Eto, naša klinika je 63. sagrađena, 63. smo godine ušli u ovu zgradu i zahvaljujući državi i Ministarstvu zdravlja, evo sad imamo totalnu rekonstrukciju, adaptaciju, sanaciju, kako se to stručno kaže, svih ovih naših 26.000 kvadrata, tako da ćemo imati novo porodilište, potpuno nove operacione sale, novo odeljenje za vantelesnu oplodnju, imat ćemo uglavnom dvokrevetne, jednokrevetne sobe, sve sa kupatilom, sa većim komforom za pacijentke, naročito za naše trudnice koje održavaju trudnoću i leže po nekoliko nedelja pa i meseci, da se osjećaju maltene kao kod svoje kuće. Imaćemo nove prostorije za studente, slušaonice, amfiteatre, za edukaciju mlađih, 2 nove operacione sale i još jednu za takozvane naše male intervencije, dnevnu hirurgiju. I ono što je bitno je da naša klinika svake godine ima sve više operativnih zahvata. Do prošle godine smo imali blizu 9.000 operativnih zahvata, što znači, ako podelimo na dane, skoro 30 operacija, svakog dana, svih 365 dana u nedelje imamo blizu 3.000 endoskopskih operacija, što je neki trend u svetu, da se što više toga u ginekološkoj hirurgiji radi endoskopskim putem. Šta je bilo? Konferencija za novinare i za medije pre par dana, kad je bila nedelja borbe protiv raka grlića materice, ja sam istakao to, ne zato što sad ne znam šta želim da kažem, ali sam istakao da je država, zaista i Ministarstvo zdravlja, sve uradilo po tom pitanju. Znači, uveli smo besplatne screening testove, uveli smo, ne mi, nego država, a kad kažem uveli smo, kažem u Srbiji, besplatnu vakcinaciju, samo nam nedostaje svest i odziv bolji po ovom pitanju i rezultati će biti sigurno znatno bolji. Ne samo, znate, naravno najvažnije je zdravlje i život, ali i u zapadnoj Evropi sve više se gleda taj cost-benefit odnos, da li imate koristi od nečega što sprovodite. Lečenje jednog pacijenta u odmakloj fazi karcinoma grlića je užasno skupo. Znači, jedan test koji je za državu ne mnogo skup, pa i za pojedinca, Papa Nikolau test i HPV, primarni HPV test, umesto lečenja odmakle faze koja košta desetine hiljada evra, je odnos koji i čuva i novac i državi i ministarstvu, pored toga što naravno spašava živote i zdravlje. I sad ćete me samo ispraviti ako grešim, ako sam ja laički dobro razumela, to je zapravo jedan od retkih karcinoma koji kad se otkrije na vrijeme, on se leči. Tako je. Njega kažu da je jedan od, mi to doktori kažemo, najpreventabilnijih karcinoma, ovako, za laike je to rak koji se u velikom procentu može sprečiti. I onda je šteta da ga ne sprečimo. Pogotovo kad imamo na koji način. Jer Papa Nikolau test je, znate, star decenijama i koristi se decenijama. To
jedan jednostavan bezbolan test koji se vrši prilikom rutinskog ginekološkog pregleda i šteta je ne uraditi ga. Mislim, velika je korist od toga. Poslednje vreme, postoji protokol, zato reći vam, nedavno postoji taj primarni humani papiloma virus test, koji se takođe radi veoma jednostavno, koji je nešto skuplji od papanih, ali i dalje ne preterano skupi, koji takođe nam ukazuje na to ko ima razvijenu infekciju humanom papiloma virusu. Naravno ćemo ga uputiti na dodatnu dijagnostiku i samim tim ustanoviti ako se neka bolest pojavila u ranom stadijumu, sprečiti da ode u neki odmakli stadijum. Organizovanim skriningom u Srbiji, odnosno uredbom vlade koja je doneta, mislim, 2013. godine, ali nije tako važno, uglavnom dosta davno, identifikovana je populacija od 25 do 64 godine starosti, kod kojih je preporučeno da se uradi ovaj Papa Nikolau test, odnosno screening test, tako da postoji tu dinamika, ukoliko je jedan test uredan, pa i posle 6 meseci uredan, onda se pravi pauza od 3 godine i posle tek 3 godine ide ponovo testiranje. Dakle, ako imamo 2 testa za redom negativno unutar 6 meseci, onda je neko, da kažem, 3 godine miran da ne dolazi. Usvojene su prve nacionalne smjernice za prevenciju oboljenja izazvanih HPV-om. Recite nam nešto više o tome, odakle je potekla inicijativa i da li smatrate da ginekolozi imaju ujedinjeni stav po tom pitanju? Vidite, to nisu prve smernice. Prve smernice je Udruženje ginekologa i opstetičara Srbije, Crne Gore, Republike Srpske, čiji sam ja predsednik. Prve smernice smo objavili još pre 3 godine. Međutim, ovo su sada neke inovirane smernice koje smo tokom prethodne godine doneli na sastanku u Crnoj Gori, pošto, eto, je problem sa kancerom grlića materice i regionalno ovde pitanje i Crna Gora i Republika Srpska su mesta gde je visok stepen oboljevanja, dakle imamo te zajedničke probleme i onda smo doneli te inovirane, updateovane, tako kažem, smernice u kojima smo podvukli neke bitne stvari koje sam već malo pre rekao. To je prvo velika uloga ginekologa i pedijatara u širenju informacija i davanju pravih, adekvatnih informacija o vakcinaciji. Zatim da je bitno ono što možda mnogi ne znaju, a to je da vakcinacija treba da obuhvati i dečake, jer stalno govorimo o kanceru grlića materice, pa ljudi malo zaboravljaju da je to i stvar, odnosno problem kod dečaka. Zatim apostrofirali smo primarnu tu kohortu, kako epidemiolozi zovu, taj uzrast 9 do 14 godina, da je najbolji za vakcinaciju i odabrali ga ovde u Srbiji kao period kada je najbolji efekat. Naravno, apostrofirali smo i taj neki catch-up vakcinaciju koja je od 15 do 19 godina, ali smo uneli u smernice i ovo što sam malo pre rekao, to je delotvornost vakcine i kod već postojećih HPV infekcija koje su izazvale prekancerozne promene. Dakle, i to je nešto što je novo. Podvukli smo u smernicama isto tako i da je bitan sveobuhvatni pristup prevenciji i lečenju kancera grlića materice i primarna prevencija, vakcinacija, sinhronizovano sa organizovanim skriningom koji predstavlja sekundarnu prevenciju, pa i sa tercijarnim koji obuhvata lečenje i premalignih i malignih lezija. Znači, to je jedan sveobuhvatan pristup opšte prevenciji i lečenju kancera grlića materice i te su smernice objavljene i na sajtu udruženja i medijski smo ih objavili, tako da bi one trebale da budu kostur ponašanja svakog ginekologa i pedijatra u vezi sa tim problemom. Jasno.
Kaže ovako, u smjernicama pominjete imunizaciju primarne kohorte i catch-up imunizaciju. Možete li nam pojasniti šta to znači i zašto je važno? Pa evo, malo pred sam ja to pomenuo, znači primarna kohorta je od 9 do 14 godina, catch-up je od 15 do 19 godina. U ovoj prvoj najbolji je period, tada dajemo 2 doze, 15 do 19 godina je ta catch-up kohorta koja za one koji su malo zakasnili, a kod kojih također postoje efekti i tada se u tom životnom dobu daju 3 doze. Od strane ginekoloških udruženja ili udruženja pedijatara, onkologa i udruženja Progovori, kaže, pokrenuta inicijativa za izjednačavanje statusa vakcine protiv HPV-a sa ostalim vakcinama koje se nalaze u kalendaru obavezne imunizacije. Očekujete li da se to uskoro i ostvari? Vidite, ono što je bitno u vezi sa ovom borbom protiv ove bolesti je da bude više učesnika i nosioca te borbe. Svakako, jedan od učesnika, možda najvažniji, sigurno je Ministarstvo zdravlja koje pokreće te inicijative, donosi zakone, preporučuje vakcinu ili određuje da li će vakcinacija biti obavezna za neku bolest. Zatim mi u struci koji radimo, dakle struka i stručna udruženja, ali u današnje vreme je nemerljiv značaj i udruženja pacijenata. Praktično to što ste pitali je bila inicijativa udruženja pacijenata Progovori, udruženje pacijenata za borbu protiv raka grlića materice i protiv raka jajnika. I na tu inicijativu stručna udruženja koje ste pomenuli su odgovorila pozitivno i izrazila svoje mišljenje da ne bi bilo loše izjednačiti tu vakcinu sa ostalim iz programa obavezne zaštite i upravo zbog tog niskog obuhvata. Jer su udruženja mislila da stava su da će ipak na neki način to popraviti obuhvat i da će se veći broj dece i devojaka i muškaraca vakcinisati na ovaj način. Jer vi imate danas u zapadnoj Evropi, u severnim zemljama, na severu Evrope imate obuhvate i do 90%. Takvim zemljama nije neophodno vakcinu proglasiti obaveznom jer se maltene svi vakcinišu, to mali broj ne. Ali kod nas, dok još uvek to nije postala svakodnevica i nije zaživjelo na bolji način i dok nam svima ne uđe u glavu da je to korisna stvar, možda treba razmišljati o tome da taj prvi period bude obavezno, pa kasnije bi se ljudi sami navikli na tako nešto. Da li očekujem da će to biti urađeno? Ne znam odgovor na to pitanje. To je u nadležnosti Instituta za javno zdravlje Batut i svakako Ministarstvo zdravlja, pa će oni proceniti to i saznaćemo. Jasno. Kaže, vakcina protiv HPV-a nije nova, upotrebi već 2 decenije. Kakva je zdravstvena situacija u državama u kojima je imunizacija protiv HPV-a pokrenuta pre 15 i više godina? Pa pomenuo sam mnogobrojne studije koje su rađene prvenstveno da bi videli efikasnost vakcine, šta njome dobijamo. Još pre 10 godina publikovane su studije iz onih zemalja koje su je prve uvele pre 20 godina, moraju da prođe određeni period da mi vidimo te efekte, odnosno da te zemlje vide i oni su radili ispitivanja i ta ispitivanja su zaista bila ohrabrujuće da se, pošto je HPV virus isto tako i uzročnik polnih bradavica, kondiloma, prvo se drastično smanjio broj za 90 i nešto posto, a negde i potpuno urađena eradikacija, odnosno nestanak tih bolesti u zemljama koje su uvele vakcinaciju i naravno kod kojih je obuhvat bio veliki. Švedska, Norveška, to su prve zemlje koje su Australija. Australija kaže da uopšte nema, Pa oni su nešto u Australiji imali ideje i propagirali su to da do 26. godine će da je eradiciraju, a potpuno da nestane kancer grlića materice. To mislim da neće moći da se desi jer nisu svi
kanceri grlića materice vezani za HPV virus. A vi ako vakcinišete osobu kod koje se pojavi uzročnik i drugi koji i mi ne znamo, onda neće biti potpunog nestajanja te bolesti. Ali oni računaju u kombinaciji sa organizovanim skriningom da ćete nekom otkriti, da ćemo tim osobama koje nisu, kod koje vakcina nije bila efikasna, da ćemo im otkriti skriningom, Papa Nikolau testom i primarnim HPV testom bolest u ranoj fazi i da ćemo odstraniti na vreme, da tako kažem, da neće doći do kancera, to je njihova ideja, tako da u svakom slučaju da se vratimo na pitanje, prvo se to reperkutovalo u drastično smanjenom broju oboljevanja od polnih bradavica, kako muškaraca, tako devojaka, a posle nekoliko godina dobili smo rezultate za intraepitelijalne lezije ili prekanceroze koji su isto tako bili uhrabrujući, drastičan smanjen broj i na kraju su, kada je već prošlo 15 godina i više, kad smo mogli da se izvlače neki zaključci, izvukli su se zaključci i za kancer, što je logično, ako imate manje prekanceroznih lezija, imat ćete manje i kancera koji su se razvili iz tih lezija. Dakle, sve te studije su pokazale drastičan pad i smanjili su incidencu više od 4-5 puta. Pomenuo sam da je u Srbiji incidenca 25, oko 25, tim zemljama je manje od 5. Dakle, 5 puta manja incidenca zbog dobrog odziva.